Good morning. Ngasigi rules ki reading yung minase rules reading se ko na aina sida pai diba rules de ko hadi kaino ani katang lok those ko ani katang lok thok ko ki group 1 group 2 ena khai do ko hadi number 1 consider natraga number 2 consider ko number se ana khanbiro ko adoga sidagi lok thoruk triba symbol sina ko ai lok thoruk symbol se hadi group 1 dana krama symbol laki se do group 2 dana krama symbol laki do group 1 dana sida p man ba symbol am lai ko adoga kaino dana hadi group 2 dana I man ba symbol am lai ko silai se ko ado p haraga di ko hadi sida lai se hadi protect ne bada seng na haraga di hadi sida udra ma lai ko sile p haraga di protect ne ko protect haraga di aina thobul thob matam da thaba ingkhang chat pa harasine ko ai se adum laina ko soi bangam ba yaw taba phajana aina chatli ba thabak to mongol oini habagi adumai toro ko keno to ko aduga khara su laina ko hadi khanjana raga su laigano hadi ai jathok matam da ai do siadragadi oidragadi phangdragadi kana adu khangano ko tholo aina khanjana de sorpudi ko aina khaliba potho adudagi tholok ko pa yamna phai ko sisina khugi ahambagi rules ki meaning laire ko ani shubagi rules ki meaning sina ai ko ai se isha kaina hai ko sije koina hadi rules ki magi maming se hai tar ko sida leina ko hadi wakhan kitang thok taba gumba yai ko ngasi se hai tar ko buddhi phakchan ba kaina hai sno buddhi loksing phakchan ba hadi keno ma like pa gi ko gya jo hadi concentrate to bangam damni khangde amani khangde ko chap lepaga le ba hai tar ko kan chap lepaga le concentrate to bangam moi ko hadi sum keno ma hadi tawdoi le raga su leina ko larik phak to ga pa ge kaina khal so hadi pa da bani khangde chang da bani khangde amani khangde dumai taroga lei ko sije aduduna sida leise ko sida hadi dumaina gumba hai tar ngasi gi sigi guidance lakpani e ai do hadi atarga hadi changdre haraga ti kashu kaide ba hari silena ko ngasi goina hadi meditate ka tawraga kollaga dumaina gumma lebiyo ba hadi lai pa ba changdre aduduna hadi matha sani ngai koni ga shulai te ko hadi just no mono gi energies ni ko silai se ko adu ngasi katang feel to ko cha ko na lai hen da pani ngoni mi cha shunga pani da bani mi ko ma cha ni ko thabak tu chama na haras ne ko tawning da ba hai ba du mi sai cha ko hadi tawga da ba le ga su loina ma lepa lepa ga lai ba gumba adagi hadi pot se koina freeze kaina koina angang weda sanai na ko hadi chaple lepaga lebado maka lengam badagi lengba yade kaina adugi mong dani ko ngasi se leise sisena ko gi ngasi gi oina runes ke reading leire ma'am thank you